twongeye kubasuhuza abakurikiye ibirindiro Exercito TV, tariki 27 z'ukwa kabiri 2025. Twongeye gukora kugira ngo twungurane ibitekerezo ku bimaze iminsi biba n'ibiri kugenda biba ubu ngubu mu karere. Aha rero twabonye porokireri wa ICC aje ngo Kinshasa, ashobora kuba ngo yarazanye envelope se cyangwa azanye ubutumwa bushobora kuba hari abantu bareba ngo babe bahabwa ibihano. Hari ibintu ngewe ejo bundi nashyize ku kiganiro giherutse mvuga uburyo udashobora kurega Yesu ku Mana ngo ibyo bintu bishoboke. Kurega Yesu ku Mana bisobanuye iki? Iyo uvuze ngo tuvuge, kuko tuzi ko ubundi abaperezida bose hano muri Afurika baba ari abakozi, ni abakozi baba bampatse ibihugu, ni abashumba baba baragiye. Ufashe umukozi umwe se cyangwa ufashe umuboyi umwe amaze imyaka 20 cyangwa 30 akorera umuntu, kandi ibikorwa by'uwo muntu yarakoze mu isambu ye cyangwa se yarakoze mu rugo rw'uwo muntu, arangije ibikorwa arabirambura, aragenda yoburija cyangwa se ajya no mu rugo rw'undi, abwira uwo mukozi uba muri urwo rugo ko agomba kugendera ku mabwiriza ye. Ubwo urumva uwo mukozi akajya kubwira umukozi uri mu rugo rw'undi mu bosi ko agomba kugendera ku mabwiriza ye kugira ngo atamutera cyangwa kugira ngo batagirana ikibazo, akayagira ikintu amwibira muri rwa rugo kugira ngo ibibazo bitavuka. Noneho nawe nka nyir'urugo ugashaka kujya kurega wa muntu waje kubwira umukozi wawe, waje guha umukozi wawe amategeko ngo bakorane, umuregera bose wakoresheje ubu ngubu imyaka 30. Ubwo urumva tutaba twibeshya kweri ibyo bintu urumva byavamo. Gufata umuntu wakoranye nawe imyaka 30 kuba mugiye kumuha ibihano, undi akaza atari yamara na manda y'imyaka 10 akagusaba ngo ibihano wa wundi umaranye nawe imyaka 30. Ubwo ibyo bintu bidahabanye n'amatwi cyangwa bidahabanye n'imibereho. Nawe ari wowe umukozi umaranye nawe imyaka 30, undi akaza akamara imyaka 10, ubwo waha agaciro cyane ninde? Tubishyire muri urwo rwego yenda. Ubwo akaba ariyo mpamvu ugiye funguye kino kiganiro, kubera ibintu twabonye byabaye hari i Goma, aho M23 bavuga ko ifashwa n'u Rwanda. Colonel Nanga yarari mu nama na Bertrand Bisimwa na ba Willy Ngoma, bagaragaye bari muri komisiyo nyine bahumuriza ngo abaturage, ariko nyuma yo batangiye kuba imodoka zasohoka haba hatewe amabombe y'ubwihebye. Sinzi, ariko ubundi muri strategy uko wenda twebwe tubizi, abantu bakora ibintu nka biriya baba ari ibyihebe. Aha nta muntu nashobora gushinja ko ari we wabikoze, nubwo twagiye twumva amaudio hirya no hino abazarendo bivuga ngo nibo ngo babikoze. Wenda ntawamenya, birashoboka, ariko ngewe sinabishyira 100% ko wenda ishobora kuba ari M23 ngo yabikoze bitewe n'ibitambo wenda bashaka gutashya kwangisha ubuyobozi abaturage. Ibyo byose birashoboka. Hari abazarendo bashobora kubikora bitewe n'umujinya, cyangwa hari na FARDC twumva ko irya amafaranga nayo ishobora kurya amafaranga igateramo bombe, nabyo birashoboka. Hari M23 nayo ishobora kubikora, nayo birashoboka.
rero ni ibintu bikiri urujijo kubera ko cyakora hari nk'umuntu wari kuba afite drone hejuru yari kuba yamenya ahantu iyo bombe yaturutse akamenya n'abantu bari bari muri ako karere, ariko kugeza n'ubu ngubu nta fagitire zishobora kuba zihari zerekana uko ibyo bintu byaba byagenze muri rusange. Icyo twabonye gusa ni uko bombe zaguye abantu bakagira ibibazo bagakomereka abandi bagapfa, ariko kuba intambara nyine ni ibisanzwe ni uko biba bimeze. Aha rero nkaba ngira ngo nibariza abakunzi ba Ibirindiro Exercise TV, umuntu yaba yarahawe ibihano, akaza gukoresha inama mu mujyi cyangwa se mu kindi gihugu, abantu bavuga ngo M23 RDF, ni ukuvuga ngo u Rwanda rushobora kuza gukoresha inama mu kindi gihugu umuntu yarahawe ibihano. Abantu muvuga ngo abakongomani, ndaza kubaburira mu Giswahili, abakongomani ubu ntabwo mubona ko ibi bintu ari ukubagurisha. Iriya ni seserofe yahinduye isura. Niba rero mutazi seserofe, iriya ni seserofe none international. Iriya yabaga iwanyu mbere yari national, iriya ni seserofe international. Biba n'uburyo bwo kubarangaza kugira ngo abantu bagende mpaka ni Kinshasa. Iriya ni strategy. Kubona bari abasaza bose basinye amasezerano n'u Rwanda bahaguruka kugira ngo babereke ko babari inyuma. Hehe. Kaya nibo mbabwira. Gisekedi umaze utari wamara imyaka 10 ashobora gukuraho umuntu w'imyaka 30 koko ushize muri logique nawe uri umuntu wumva. Njye kariho hantu mpera mvuga nti ibi bintu ni ukubeshya. Iriya projet ishobora kuba yaratangiye gupangwa twe tutari twavuka, nkanjye imyaka afite ntari navuka. Nawe ndebe uri mu rugero rwanjye iriya projet yapanzwe gihe ntari navuka. None ukagiye kuvuga ngo umuntu ngo kubera ko ngo amaze imyaka ingahe ku butegetsi ngo agiye ngo gusaba ngo bafatire ibihano umuntu bayihindure. Niba yihindure noneho u Rwanda narwo ruhite ruhamagara Uburusiya ruvuge ruti mbo bari abantu batuvuyeho dukeneye ubufasha. Reka Abarusiya badahita bakupa Burundi n'u Rwanda. Ubwo so urabona Amerika yitaye bihombeyemo. Kebyo birundi navuze ni none izajya gutangira Central Africa. Central Africa nta mabuye ahari. Central Africa no kujya kuroba. Central Africa ni mu migezi hariya za Kinshasa, ari mu migezi hariya no kujya kuroba. Ese abazungu babuza amafi abo nta nyanja zibayo. Icyo bashaka ari amabuye. Hari ibintu rero abantu baganira nyine ugasanga hari ibiba bifite logique n'ibidafite logique. Wenda ibihano bashobora kubifata nibyo, ariko ngewe sinumva ko umuntu ugifite Rubaya, tuvuga akaba afite Masisi, akaba afite Goma, akaba afite Bukavu, kandi biri mu masezerano basinye, tuvuga twe tutari twavuka, ibyo bintu bakaba bahafite uko ngo azabura umuntu umutera inkunga nabo byakunda. Biye biza bikomeza bivugwe mu mpapuro, ariko nta kintu na kimwe kizajya imbere. Ibi bintu bishobora gutwara n'amezi 3 cyangwa umwaka, bakivuga ngo harabura iki, ngo tugiye gufata ibi, bafata akantu kamwe. Kandi ntimwibagirwe ko iriya ntambara niba igeze hariya cyangwa se ikabiterwa n'u Rwanda, muzi ko tuvuge iriya dosiye yatangiye kera. Nk'uko nabivuze twebwe iriya dosiye ishobora kuba yatangiye tutari twaravuka. Yani projet ya kera. None gute ushobora kumbwira ngo igihugu cyatewe ufite abasirikare, umuntu wagiteye ageze ahantu abasirikare ufite kuri foro barirukansa, wa muntu w'umwanzi asigaye aho ngaho, abasirikare baramubererekeye ngo babyita pour stratégique, abasirikare baramuberekeye. Uwo mwanzi arongera agiye hahandi babagabo bahungiye barongeye baramubererekeye. Uri mubona ko ahantu ntago mubona ikintu kiranga. Uravuga ngo ahubwo njye natajya kuvuga ko na Perezida Gisekedi nawe ufite mu ruhare, kuko nta kuntu ushobora kohereza generali wa mbere akaberereka, kohereza generali wa kabiri akaberereka, kohereza generali wa gatatu akaberereka, abapolisi bakaberereka.
noneho wowe ugakomeza wicaye muri perezidanse uvuga ngo uri muri za diporomasi ugenda gusinya ibintu by'ibipapuro. Perezida Habyarimana twumvise ko twari tutarabana bakuru, twari turi batoya cyane, twumvise ko ngo bamuhereje mu mpapuro baramujyana birangira idosiye bayishyize uruhande rumwe bayisinya. Akaba ariyo mpamvu ubona abanyarwanda bamwe bari hanze abandi bari mu gihugu. Ibi bintu ntabwo mubona ko ari uburyarya bari abazungu baba babashyiraho. Iyo nabwiye Gisede yamubwiye ati naravuze nti Perezida Kisekedi sinzi niba ubu buca no agera nabureba ubuntu bw'amacana umuntu abafungura muri biriya bintu bya equation. Ni ibintu umuntu yiga wenda utagiye nka segonderi se cyangwa se bigatangirira mu wa karindwi cyangwa aho biga uwa munani. Umwanzi w'umwanzi, uvuga ngo umuntu wanga umwanzi wawe aba ari umukunzi, naho umukunzi w'umwanzi wawe aba ari umwanzi. We rero ukava aho ngaho ngo ugiye gusinya amasezerano n'abakunzi b'umwanzi wawe. Ese buri umwarimu yaba yarigishije arijebure kugira ngo ibintu bigende bite? Iyo ni ibintu biri kujya gushakisha ngo mu ikaramu ngo ntabwo ndi buvuge nabi, ariko ni ibintu bibabaje cyane. Umuntu abaturage bagapfa bigeza akagenda ngo perezida wa repubulika uricaye aho abantu baturuka baza kurasa abantu urahazi, ntushobora kujya wese bikunaniye watanze igihugu baswagiye abagishoboye. Ibyo byo gufata amadege ngugiye ngo hehe, cyangwa se basi niba bikunaniye n'abarusiya barakunaniye genda basuje muri Iran. Nawe witwa ikihebe, none ko bo barimo barwana ari ibyihebe bagafata imijyi uraho. Noneho reba, noneho abazarendo na FARDC batangiye gusubirana. Ubukeka ko abazarendo buriya bazashobora iriya ntambara y'abariya bagabo? Ejo bundi ko twabonye batera amabombe bari kubaza hariya za Goma. Niba bahakiriga za FARDC zimeze kuriya, urabona bari abazarendo bazabishobora bonyine biriya bintu kari nkayo yayo. Ubwo rero murantunge abakunzi banjye nyine karagaciyemo. Ubwo rero twaje hano mu gihe Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa bahagarariye mu Ventura na Colonel Nanga uhagarariye AFC na sinzi porte parole ni Uwiringoma bari gukoresha komisiyo muri mitingi n'abaturage, barimo bababwira imigabo n'imigambi n'ibiti byose. Baje guterwa bombe mu baturage. Biriya wenda tuvuge bishobora gukorwa na ba Uwiringoma cyangwa bigakorwa n'abandi bose, ibyo byose birashoboka. Ariko ahangaha dufite iyi video wanapiga bombe, wanaishi watu wanakimbia. Yesu, Mungu wao nikisinaangusha watu chini, wamenaua watu, njia naua watu walikuwa sur place situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Reba uri umuntu w'inyeshyamba ugafata uyu mujyi ukawinjiramo ugakoresha mitingi imeze kuri n'igihugu cyose wajya kwaka inkunga bagufasha. Uruvuga ngo leta ibigisinziriye, nta leta ibihari, bakarinda bagufatana umujyi nk'uyu nguyu. Nge nanjye nawugwamo ndi inyeshyamba ntabwo ahangaha nahava, ntabwo byakunda kabisa. Tugiye tuvuga ibintu tubisubire, tuvuge ibintu tugende neza. Parva wenda ngo Giseke apana, ibintu ntabwo biba. Wanapiga bombe, wanaishi watu wanakimbia. Yesu, Mungu wao nikisinaangusha watu chini, wamenaua watu, njia naua watu walikuwa
walikuwa sur place, Yesu eshano iko wapi? Mungu wa mbinguni hema. Urabona nk'iyi nayo, urabona nk'iyi video nayo uko byagenze, urabona nk'iyi vile sasa vinaanza. Yes, ndio wale ndio vile mimi mabombezi. Ile mabombezi. Ndio vile vinaanza sasa. Ndio vile vinaanza sasa. Mama. Sasa. Ndio hivi sasa watu wanaanza ndio kimbia sasa. Watu wanaanza kimbia basi wadana hao wanakimbia. Haiku risasi. Ona mule mlima watu wanalala. Bongo haiko pine. ngaya nguko. Vile sasa vinaanza. Yes, ndio wale ndio vile mimi mabombezi. Ile mabombezi. Ndio vile vinaanza sasa. Ndio vile vinaanza sasa. Mama. Sasa. Ndio hivi sasa watu wanaanza ndio kimbia sasa. Watu wanaanza kimbia basi wadana hao wanakimbia. Haiku risasi. Ona mule mlima watu wanalala. Bongo haiko pine. Niko mbwira uri perezida wa repubulika, wicaye ku ntebe, uri perezida wa repubulika, abaturage bo barakorerwa ibintu nk'ibi ngibi, kandi wirirwa uvuga ko ufite nk'amabunda ngo uzi kurasa ngo uratera. Ubu ushaka kumbwira ko ibi bintu wabisobanura gute? Tuvuge ko ku rwego rwa diplomasi Kongo bimeze neza, ariko simbona imimerere ya neza, abaturage birirwa bameze uko nguko ahantu hose. Uruvuga ngo bigeze ahantu aha Zelensky niwe warwanye, none ubu ngubu batangiye kujya bamushyiraho ibyaha ko ari we muntu w'umugayidi umeze nabi. Ibi bintu Gisekedi nadacunga neza bizamugarukira, azavuga ko ari we wicishije abaturage. Zelensky barimo baramwempoza ko ahantu Putin hose yafashe atagomba kuhava, agomba gushaka uburyo ajya mu biganiro nawe. Trump niko yavuze ko nta wundi musada azongera kumuha. Umusaza Putin bari nawe arimo aramena amabombe kugira ngo agende yongera aho hantu. Bivuga ngo ibi bintu rero Gisekedi arimo, sinzi ko ushobora gufata umuntu wamaze gufata ubutaka bwawe ngo umukuremo uko wiboneye. Ntabwo ibi bintu byashoboka. Murebe Putin wafashe Burusiya, kuzamukura urabona bizashoboka? Seka abantu rimwe na rimwe abantu birengagiza ibintu babireba. Iyo ntabwo bishobora gushoboka. Sinzi ibyo bihano ukuntu muzabifata, kandi iriya poroje barayipanze, iriya poroje irazwi. Uri umuntu kubwira akaza gufata ibihano, poroje yapanzwe mbere y'imyaka 30, abantu batayitwabaho. Naye nzaba ndeba ibyo bihano, ntabwo mbipinze, ariko nzaba ndeba. Aha twikomereze hano. Hanaho hakaba hari intuze, hakaba hari manipulation nyine, abantu batangiye kurukirita. Kandi mumenye ko abanyamurenge bagiye kugaruka iwabo. Abanyamurenge bari mu nkambi mu Rwanda bakoze inama, cyangwa se bakoze icyo bita, nuvuga ngo bakoze icyo bita ubukangurambaga kugira ngo
abasore babashe guteraterana ngo bagaruke mu rugo. Akaba ariyo mpamvu ugiye kumvisha iyi video ubu tuvugana. Nimureke iriya misozi tuyuzuza abahungu bayo. Abahungu bari hano mwihangane, mugende mutora agakapu gatoya, usezere umugore, usezere mama wawe, dutahe. Dutahe kabisa. Dutahe, inzira zafunguwe, abandi bari mukamanyura, abandi bari muri ya misozi irenga mu Rurambo. Kubera iki muguma hano? Abakobwa bakiri batoya hano, nimuze tugende. Aba basaza turabahereza izumweru bitatu zo kwitegura no kugura ingoni zimeze neza, muzadusanga. Ariko tugomba gutaha, kandi tugomba gutaha none vuba. Twafashe Goma, ntimubizi? Twafashe Bukavu, ntimubizi? Ntimubizi ko Muvira umeze gutya? Turataha, kandi turataha none. Nico afande yifuza, nibwo buryo bwo kumuha icubahiro. Hari abantu batabonye ifoto. Nimba mwifuza ko haranezerwa, abasore tuve hano tuje inyuma ya Fande Sematama, dufatire ya misozi, tuvane buriya bucafu hariya. Murabyemeye? Murakoze cyane. Ngayo ngo aronka bagira ngo ntango ubutumwa gakeya. Ariko ntabwo ngiye kubutanga kubera ko ngiye kuvugira ku bakongomani. Nagira ngo mbabwire ikintu kimeze uko. Ababyeyi bacu banyura aho ngaho baduhetse dufite imyaka 4, 3, ngiye basenya amashyamba, amakambi muri Kongo, tukanyura mu mashyamba aho za Kauzi, kuza aho za Walikale, abantu berekeza Gisangane. Aho hari abantu babizi neza, babibonaga, b'abasaza barahari. Impunzi zaterwaga amabombe nk'uko murimo yaterwa ubu ngubu, murebera museka. Bababwira ngo nibantera hamwe, wanamikia. Siko bababwira ngo nibantera hamwe ngo bafite imirizo. Ubu naho noneho tuwe ko n'abakongomani bahindutse se bantera hamwe. Inamana cya gihe iyo muza kudufasha cyangwa mugafasha ababyeyi bacu, niho bari barasigaye aho. Ubu iyi ntambara muba murimo muyirwanana n'impunzi mwacumbikiye mukaziryamaho. Sindimo mbivuga kugira ngo mbavugireho mu bakongomani. Ubu butumwa ndabutanga mu Giswahili. Ujumbe nataka ni wapi wakongomani. Ila sasa sijasemea kwa sababu watu wamekufa, hapana. Hili ni somo, ina maana mna watu wakubwa hapo ambao walilionaga tangu zamani wakati sisi tu watoto. Wa baba zetu na mababu zetu mwaka 1996 wakati zinasambuliwa kambi za wakimbizi. Kuanzia hapo hadi Kivu, Kavumu hapo, Inera, Nyangezi, kulikuwa kuna kambi ya wakimbizi. Muliona zilivyosambuliwa. Watu wakubwa ambao wako hapo, wazalendo hapo.
Wababa zetu wanakimbia, wametubeba migongoni. Tulikuwa tuko wadogo sana. Hamujajali hata kutusaidia. Tukapanda poli la Kauzi, tukaja mpaka kuchukua njia ya kwenda Mawalikale mpaka huko tunaenda Kisangani. Mnajua njiani humo watu walivyokuwa wanauawa. Wakongomani wengine, sio wote, walichukua hela za kuangamiza watu, wakawa wanaua watu, wanakata watu na mapanga, wanapiga mabomu kama yalivyopigwa humo Goma humo. Watu mlikuwa mnaangalilia. Sasa mungetusaidia kipindi kile. Sasa hivi kama hamkose nguvu za kuwasaidia kupambana na M23, mungelikuwa na nyinyi muna fursa kama wenzenu wanavyovifanya, wakichukua wakimbizi wanawahifadhi, alafu ndo wanawapa wa mabunduki, ndo wanakurudi kuwaangamiza. Hapo watu walichukuliwa kupelekwa Rwanda, mpaka sasa hivi wapo. Eti ni ujirani mwema. Kwa hiyo sasa hivi mnasemaje Wakongomani? Kipindi hicho mlikuwa mnaambiwa hawa ni Wanterahamwe. Hivi nyinyi sasa hivi, mimi sijasemea hivyo kwa sababu haya ndo yameanza, hapana. Ili ni somo kwa dunia mzima. Ndio maana mjue mzungu ni nani. Ndio maana nawaambia hivi, hizo sanction ni cessez-le-feu ambaye imebadili namna. Hapo ndo wamebadili system ya cessez-le-feu. Msipoangalia vizuri, Kinshasa itatombea. Mimi nimeshawaambia. Haya, asante sana. Maongezi yangu yalikuwa hayo. Ngayo nguko rero. Kugira ngo nganireho byari ibyo. Mukore subscribe, mukore share na akagaruka. Mungu wanyu ibirindiro Exesto TV. Asante.